Sekunjalo bazalwane, siyabonga futhi sidibane egameni lika Jesu Kristu umsindisi. Awu watheleka umprofeti netindzaba letimnanzi. Namuhla ngikhuluma igood news gospel kuyavakala. Ngithi awukhuluma ngetono letimhlukene kabili. Tono letihlukene kabili. Sono sekuqala ngulesikhulu kakhulu. Lesiphindze sidonsele bantfu kakhulu esihogweni. Sono sesibili ngulesipophula kakhulu lesiphindze sidonsele bantfu esihogweni. Ngiyakhuluma ngale tono letimbili leti ngiyethemba kuyevakala. Angingaphici isikhathi angivele ngingene endzabeni because I want to be as short as possible. Sono sekuqala kukhonda labanye bonkulunkulu. Uma ufunda incwadi ya Exodus 20 nencwadi ya Deuteronomy ithi ungabi nalabanye bonkulunkulu, ungabakhothameli, ungabakhondi, kuyavakala. Wonke ke umuntu lokhonda bonkulunkulu labanye leso shono lesikhulu kakhulu kuNkulunkulu ngiyona mother of all sins. Sono lesikhulu labaningi batawuthi tono tiyafanana, tono atifanani futhi atilingani. Yes, tonke tono tikuyisa esihogweni, but kunetono letikuyisa ku blackness of darkness esihogweni, ekujuleni kwesihogo lelithi iBhayibheli ebumnyameni bebumnyama. So tono atilingani, bantu batawuqhelisa ngokwemsebenzi yabo. Lababi baya esihogweni bayawulahlwa bonke, kodwa abanawulahlwa etindzaweni letilinganako ngekwesijeziso ngethemba kuyevakala. That is why noma ufunza iBhayibheli lithi umnumzane umuntu utamnika imivimba ngekwemsebenzi yakhe. So tono atilingani. Shallow information lo ukuthi tono tiyalingana. Tono tonke vele dimbi, kodwa atilingani ngestrength sato. Sono nje sekukhonda lamanye bonkulunkulu sibi kakhulu, uNkulunkulu yasenyanya kakhulu leso. Ngidakubekisela kunalomnye inkosi iyagula kaIsrayeli, ithumela tindvuna tayo ithathambe tiye eSyria tiyoyiphengulela ngalokugula lo. Endleleni uyatijubela umprofeti Elijah uthi atiyobuta lenkosi ukuthi kungoba kude yini umprofeti kaIsrayeli. Uthi mtsheleni ukuthi ngenxa yalesento sakhe lasendile utawufa, ngeke asinze kulokugula, because kuyophengula kulomnye uNkulunkulu sono phambi kwaNkulunkulu. Alright, ngidakuveta lokho. Ngalesono lesi ukhomitha tono letimbili at once. Lesono sono nje sekukhonda lomnye uNkulunkulu. Mhlambe ngibekise njengemadloti into lephophula. Wonke umuntu lokhonda emadloti ukhomithe sono phambi kwaNkulunkulu. Wonke nje umuntu lophahlako lokhomitha lokhulumisa emadloti. Ngibekisa ngemadloti ngoba ngilomnye wabonkulunkulu abaphophula. Banyenti bonkulunkulu abakhondwako, labanye bangema Illuminati bakhonda Sathane. Nalabakhonda emadloti still unakhona ukhonda Sathane. Dono leti asengitokutshela lokuthi letono leti timbamba kanjani umuntu. Lesono simbamba kanjani umuntu. Noma uphunyuka kanjani la ekhondeni uNkulunkulu. So ushito uNkulunkulu emthethweni wakhe wathi ungabi nalomnye uNkulunkulu, ungamkhondi lomnye uNkulunkulu, ungamkhothameli, ungabati ngisho nesithombe sakhe, ungendi lutho lomnye uNkulunkulu. Ngumyalo loyo. Wawephula lo myalo loyo usuke wende ini kuhlubuka. Incwadi ya 1 Samuel chapter 15 23 ithi kuhlubuka ligama laloko. Lithi ke kuhlubuka kubi kufanana nekuthakatha. Wena nje nawe endele into lena sowuhlubukile uyathakatha emehlweni kaNkulunkulu. Lokho ukuthi so uphule lo mthetho wakhe wayokhonda lomnye uNkulunkulu uhlubukile. That's number 1. Number 2, liphindze likuvete lithi lokho yiarrogance, kutigcaba lokho. Lithi sono sekutigcaba siyefanana nesono sekuyobhula. Lokubhula yini ngilokukhonda labanye bonkulunkulu. Lokubhula yini ngilokuhamba uyothandaza labanye bonkulunkulu. Lesono lesiko siyafanana. Shothi wena nje ngale khathi uphula lo myalo lona ukhomitha tono letimbili ngasikhathi sinye, kuyavakala. Asengiphindze ngibekise ke manje ngi-illustrate ukuthi sibi kanjani lesono lesi sekukhonda lomnye uNkulunkulu. Ngidasifananisa nasendvodzeni. Indvodza lenemfati
dinyenti into lengathi itsandza indvodza letentiwa ngumfati ayishayile umthetho wathi ungakwendi lo indvodza ayimtsandza umfati okhulumela futhi nyalo nyalo sowushawutile sewende lo sofonela basekhaya kubo sekunjanjani ayimtsandzi iyamthukuthelela but emva kwalokuthukuthela iyamqolela kepha lesono lesi sekuphinga ayimqoleli mangikhuluma ngesono sekushenda sekulala nalenye indvodza sekuchitha umfati waphinga nalenye indvodza ingathi icolela tonke tono kodwa lesi ayisicoleli why because le ndvodza lo mfati lona sewukhonde lenye indvodza ngemavulavalako uhambe wayovula emathanga wavulela lenye indvodza walala nalenye indvodza lokho kuyenyanyisa kakhulu asicoleleki indvodza lephilako ayimcoleli umfati lophingile ngo athi Jesu umfati awumdivorce noma angenda diphi tono ngaphandle kwekuthi ayophinga ngilesono sekuyophinga lesenta ukuthi indvodza ayifanele ingamthetheleli umfati owende lokho ngiyathemba kuyevakala siyefana lesono ke sekuyophinga kwendvodza kwemfati wendvodza siyafanana nalesono lesi sekukhondela abanye boNkulunkulu yiva lithi iBhayibheli ingwadla uyayithenga ngemkhama wesingwa kepha umfati wemuntu umkhokhela ngempilo yakho walala nemfati wemuntu ikhomba lokuba deep kwalento kungcono uyothenga ingwadla estradini ngemkhama wesingwa noma ke uyibhadale ngemali kunekuthi ulale nemfati wemuntu ngoba lokho utakubhadala ngempilo yakho sono lesikhulu kakhulu leso endvodzeni ngiyethemba kuyevakala wendeni lo mfati so ukhonde lenye indvodza wayivulela emathanga mhlambe le ndvodza la salele nayo ishaya ngenjikjela umdludlu njengawadokoloshi yayibona imvo leyo noma ngabe kunini uma uqabanga nje ukuthi ish lapha kunalenye indvodza lengenela vele nje ngiyethemba sekuvakele so sono sekucala ke lesi sono sesibili ngemanga ne sex dono letikhulu kakhulu leti donsela abantu kakhulu esihogweni lesa sikhulu leti tipophula atinakeki kanti ngitona tigcwalise esihogo ngiyethemba kuyevakala sono semanga abantu abaningi nakucabanga sono nje baqabanga abantu abanatha tshwala lababulalako labasonzanako abasicabangi nje lesemanga kanti sono lesikhulu lethi siwaye sibhalwe nasemthethweni leshumi ukuthi ungaqambe emanga ungafakaze emanga so lesono lesi ke usebenzisa kakhulu sathane because through lesono semanga ushaya inyoni letimbili ngelitshe linye umuntu ukhumbula ukuthi umuntu ohlebako akahlebi yedwana ufuna hlebe nalomunye so two people at the same time they are going to hell ngekuhleba nje but ke angisiyekele namhla lesekuhleba ngifuna kujaka kunase sex kakhulu so that my video ingabinze kakhulu lesono ke sex lesi ngicela ukusifundzela live lenkosi ngilifunze encwadzini ya baseKorinte beqala chapter 6 verse 16 uthi anati yini ukuthi lo tihlanganisa nengwadla uba mtimba munye nayo ngobe kubhaliwe ukuthi labo lababili sebayawuba nyamanye kepha lo tihlanganisa nenkosi uyawuba moya munye nayo ngiyethemba kuyevakala so wonke umuntu lolala nengwadla naye so uyingwadla noma ngasuka umfundisi uthethelele tono usinzisiwe ahambe lo mfundisi ayothenga ingwadla alale nayo loyo mfundisi loyo naye sewuyingwadla lisho njalo iBhayibheli semunye nengwadla so sathane uyayathi ke lemfihlo le that is why lokuthi asisebenzise letono leti kakhulu asebenzise sex kakhulu kubamba abantu ngayo because uyathi ukuthi ngesex ushaya inyoni letimbili ngelitshe linye ngasikhathi sinye because isex umuntu ngeke athi sex but udzinga lomunye kuze bendele sex isex awuyendi yedwana niyenda nibabili awuthi sex wena uwedwana ngiyethemba kuyevakala awutilali but niyalalana so nibabili njengenhlebo uthi sebenzisa kakhulu ke letono leti sathane ngoba ubamba abantu ngato too much kuyavakala na ubona nje kugcwele isex lamasontweni igcwele isex lamasontweni la bafundisi baya sexa too much udawuva ukuthi lo mfundisi lona sowulele nabani ngusathane uyathi ukuthi ubamba abantu labanyende ngale akabambi munye ubamba ushaya ngemadabula because nakabambe lo mfundisi nje wamfaka leli demon le last ukuthi alale nalomunye lalalele naye so umbambile bayasuka
iyanza lento ngisho ngathi abanye bafundisi banatokoloshi balabanyenti bafundisi banabotokoloshi especially kulama prophetic ministry nakulama ministries ama ministries nje lamanyenti bafundisi bakhona babanjiwe botokoloshi banemademoni basebenza ngemademoni leso spirit leso sabotokoloshi sisebenza kakhulu ngesex siyayithanda isex sisebenza kakhulu ngale sex because the sex si recruiter ngayo labanyenti bantu siya recruiter tokoloshi idemoni le sex li recruiter ngale sex ngiyethemba kevakala so sathane uyisebenzisela lokho ke isex banyenti bantu ababambile ubabambe ngale sex ngoba uyati ukuthi walala nje wena sowumunye ngonke ngathi nangitshela abantu abanyenti ngichaza ukuthi umshado marriage akusiko lo lokwenteka emasontweni ngoba abantu abanengi balibala khuluma lite hey awukashadi banyenti abantu abahamba bashadile banyenti abantu abashade kamoya kulala nje nemuntu wavuma nje umfana nje wathi nga lapha entombini ulele naye sowushadile wena lo kuniyo kwenta esontweni seyisacrament leyo lele senisuke seniwenza i-celebration i-sacrament umshado leleni wendile niwende kuphi ngalesikhathi nje uvule emathanga umfana athi nga umshado loyo ngikho iBhayibheli ukuthi nine seninyamanye mangabe lo muntu olale naye ingwadla nawe soyingwadla so banyenti nje bomake labahamba bafile ngemadvodza bashade emadvodza lamanyenti ngiyethemba kevakala ngiyacabanga ukuthi ingako eSouth Africa bafathi abashinji etibongo bathathe itibongo tendvodza baqhubeka nale tibongo tabo because utawushinja thathe sayiphi indvodza because ushade nemadvodza lamanyenti lo muntu lo onke lamadvodza lolala nawe yakadlamini yakasimelani yakasifunza yakamabila yakabanibani ushadile nawo uhamba nje wena ushadile nalamadvu kuyavakala so lesono lesi sesex sathane uyasati kakhulu ukuthi sibamba abantu labanyenti ingako asisebenzisa kakhulu sisebenza kakhulu futhi emasontweni lesono leso sigcwele kakhulu emasontweni umfundisi lo wenti sex too much lova ukuthi nyalo nje kuleli viki leli ukhwele umfati wabanibani wakhe nalabazalwane bakhe bayenda kakhulu le sex ngithemba kevakala ngoba kuba bete lokukhuta lomunye utamkhuta uthini because utawusho njalo ukuthi hawu mfundisi noma umfundisi utakukhuta njani wena mntwana wakhe uthi hawu wena somdleleni loya uthi ngani nawe usuka kodla umfati wabani bani uyakubona mfole kulamasondo la ema ministries lamanyenti alisakhulunywa liqiniso seliyanyanyalatiwa liyanyanyalatwa because besawa ukuthi number 1 batalikhuluma balithini leliqiniso ngoba nabo babhizi ngale sex utalikhuluma lithini leqiniso ingako ke makuqhamuka umuntu ofana nami lo sakhuluma liqiniso ngoba mina sengiphumile la kulokulinyithwa sono ngife ngayibreaker le limit yesono ngoba abantu balinyithwa sono ngibreakile mina lapha sengikhuluma ngikhululeke uyangithola la ngikhona sengikhuluma ngikhululeke because ngibreakile mina kule limitation yekulinyithwa sono bantu abanendi ke abaka break lapho that is why bona abasalikhuluma iqiniso emasontweni utalikhuluma njani iqiniso ngoba uphila emangeni utalithatha phi ke leqiniso kuyavakala so ngikhulumelani ke lokho ngikhulumela lokho ukuthi abantu abatiqaphele letono leti sono wonke umuntu lo wenda anything else le outside God wakhothama nje wena waguqa phasi thokoza so khonde lomnye uNkulunkulu iBhayibheli ungabakhothamela abanye boNkulunkulu na uguqa nje wena thokoza wenda kanje thokozani bogogo thokoza wena wende tono letimbili wende sono lesibitwa ngekuthiwa irebellion uhlubukile waphinze wenda sono lesithiwa iarrogance ngekuthi awukamlaleli uNkulunkulu awukamlaleli wasuyahlubuka dingithunga sikhathi sinye letolo that is why ke Satan atisebenzisa kakhulu because ucommita sono sinye lesi 2 in 1 at the same time awumlaleli uNkulunkulu uarrogant number 2 uhlubukile incwadi yena kanjani incwadi ya Samuel ithi iarrogant is as bad as kubhula kuphengula irebellion kuhlubuka is as bad as kuthakatha wena shothi uyathakatha futhi wena uyini uyabhula into yinye so Satan ke uyakwadi ngikwasebenzisa letono leti kakhulu sesibili ngikhulume ngaso ngitsite ngemanga but emanga ngawashaka ngweshana ngase ngisabisa lese sex ke ubambe ngaso umhlaba ke wonke Satan sihamba phambili because uyati ukuthi
ushaya inyoni letimbili ungeke wende sex wedwana udzinga partner so nobabili nalo partner wakho niya esihogweni ngiyethemba kuyevakala so nibambile lesikisi lokungcono ke leti tono leti atinakeki njengaleti sex nemanga atinakeki kakhulu dithatha ngathi into le common because sono nasesiphophula sigcine sekuthatheka ngazuthi akusasiso sono kanti still isisono bantu sebasenda isex nje bakuthatha ngathi into le common leyo kanti noma ku common still solokusono lokuba common kwakwende akunjinji lokuthi kusono solokusono so le tono letimbili engikhulume ngato tidonsela abantu kakhulu esihogweni sono semanga sono sesex sono sekukhonda bonke abantu labaphahlako labakhonda emadloti labakhonda labayimba uNkulunkulu benda sono phambi kwaNkulunkulu bendi sinye kodwa benda dimbili at the two wetono at the same time inkosi wabusisela amagama okuzobe phakade amen